I will say I attention TV so be a kwaba ede eba so on sa ebe kan video yi bi dia na ndeche so subscribe to YouTube channel na wa like comment and share ubi so mpacho notification bar no so me mama boko na kire say de tumpe na wo wonya notification na wo wonya bi ede ahwe ebe say ene sema ekoso e waga na memu ha stage he ese social media ni nsensem na ekoso yo na ate social media sakoye asase bia honom no to data wo to phone na kire say wotwa bi e de ama ho we nya afana langa de semu bia eni ho eno ananam so ene ma me bia wo social media say friend Queen Mada en saba abonti abetiti bi pa e de ama Maame Ngẹgẹ ene ni say Maame Ngẹgẹ so akoye obi onu to social media personal ono so critics no no de nsem otaika pa e de fama AGRADAA ene de manasi hu no ene ne nsansem ne de okapapa eye na ne de ankoto ne live so ene Maame so akeke bi e de ama ne pa ye be ko ne akoti Maame ne nsem e de abana so ansana na menka wo se University Foundation ana say asende jumedi ebro ne number 0548302985 yanko ne nkoti mbra Opa yo beka cho sa dina wakosi adina say which adia what on £500 or opa beka cho or ringi or not wakate no chesa wo ton man we na akate no no ko police station so you see a dibia ko Maame Ngẹgẹ say obi no a we din say di Maame Ngẹgẹ ni system no so ko si say try your betu aye programmer or ko friend so e ko kan e say no kro no be na chance a Utu AGRADAA ne bua ubu AGRADAA ko ade 11 na de agi AGRADAA £150. Hey, Mrs. Sẹlliʳg AGRADAA ye ready so be ko bi Maame Ngẹgẹ. Maame Ngẹgẹ, Mrs. Sẹlliʳg AGRADAA wo so ye ready so be ko bi. Ah, wo many person kwedi de wo keka di person sa boda mana. Ah? Oh, hello, Sarah. Hey, now what to say? Missy let be wo Facebook is so ye be force so ye die yo de pia so ya no didi ni pattern wo so ye kromfo wo so ye ji enema wo to kota de fofofo na de agi nkrofo abode wo so ye ni ade fofofo na de agi ni pa abode wo so ye na wo san ye dede e wo ni pa asum ha ana AGRADAA ye osofu wo so bempa why na ye jisi ono osofu wo so bempa Why na crofose no? Ha? Osu be panya no so catch obi Maame say we be before we say and crofo tight ye tiama ne omo ye kan say eska ogigi free na sorry for ho ebini. Enye na sorry for this kan bi na ogigi ode mamo no. Ha? Sika osu be mpagege o sorry a osu we be before me say ade a wa ba be me so ba be expose osu be mpa. Adia wonsu Maame Ngẹgẹ wa ye no misuma babel expose osu bempa osoro si John Dramani mama ne ku atamels no meme ne nakasa ma na deny say entesa eti me ba be play voice no ama wonsu atie bi o se wakofa adia wakofa bro osu ba adia we say me ne osu be so bempa kasa more than 2 years wo jimi ti de mama akofa ba na so osu bempa benya ewu benya nko efri wo Maame Ngẹgẹ Mr. Sofu so be pay man kodem because of wo na wo ka chance wo kwa AGRADAA ho e na wo kro na wo video ye nti video no tama AGRADAA crowd police station na a place for no Allẹge wo live obi send command microphone na cross Ghana she adan so mu view sa onyae eni nyina ma wo expose o so bempa no chesa wo ye wo de ni live no e mo bia hu so bempa sa wo ye fon pa Sawa nyesofu bia we ye fon papa o sori odi ne nesi John Dramani mama so no o kikansam edi ntro nti Ngẹgẹ ne de hu ye ho e na odi wani esi AGRADAA nko aso eno de hu so fu be pantro na odi no ene de hu ye ho e na odi wani esi AGRADAA so be mpa ya azano kika chenkrofo se we obi de area ma we ye se wogigi wo musika di no subscribe to Ghana Update for latest news every day me so mekwa ko di osu be pata so why waje se mfa ho menyi so osu be mpa no crowd penasem because say na AGRADAA kasa se odi na tam onu so be di ogusu be pata ma da ogusu di na tam na che se odi ogusu be pata ma na wo fa ho e na meka osu be mpa on hyeda nyanyansafo bia ka wo se nko nkasa ho da Ngẹgẹ so osu be mpa ye nyansafo a wo ko nkasa ho da because na wo su nti wo ha nkrofo mo so fa ho di osu be pata wo ma ye so nko edidi adai
Mark Zuckerberg or your Facebook no e ma won ko anase sen de bia no abetena so na wodi atam odim sadia we agrada na harassment ana obetumi asiu ukase Maame Ngẹgẹ agrada betu amba London ha abesiu edien ko ano no edien ko we ye fon pa Maame Ngẹgẹ we ye fon ankasa we ye fon papa Mementia say, oh, hello, Sẹlli̳g, darling. How are you? Many abrepa. Me saying, Ngẹgẹ yo bia or me. Just say, oh, hello, Vincent. Oh, you're all welcome. Maame Ngẹgẹ, we ye fun kasawate. We ye fun papa. We ye fun papa. Mr. Brandon be the agrada atembie. Miss Maba be dio so be patem ni wunyina. Miss Maba be kick cancer make expose also be pa voice no. Ma play also be pa voice na. O catch him say enye John Dramani mama ne ku atamos no. O catch him say nyon ne ku no so catch Ghana fo nyina say oni ne ku meme de o catch him say inipa ko no ku atamos mimi nim kran ka make so say mama. Aka make so say mama. Ni nyina ho voice no ho. Na me say me de baba at the right time. Ukwasi enimu ubani agrada na so fusa agrada ye bibia so de be ade na on report so fusa was Ghana police out from mon country can you take the law into your own hands? Can you take the law into your own hands? Oh bada mana agrada excuse me Ngẹgẹ bada Maame Ngẹgẹ bada mo Edianiska fin kwa opesa open so we be uda ba grade dis wa we commanditize me ba we de kojiska wo YouTube u ba grade di we de kojiska wo YouTube u boda mana se bibi na ye wo de bia grade wa dey wo de me se bra na bebo ni din biem u be wo de me so de be ye wo so be pa I will expose him pa ma we ho also ben pattern bia na okase mama kwata mills and the mucha waninsa na wo hefa wo hita bia oka subscribe to Ghana Update for latest news. I don't know doing me se be pa grade di bia mu be hu kwasi ampani kwasi aba me se brana be pa grade di bia ho fon wo hipa wo Maame Ngẹgẹ wo hipa so nya obi asa why you walking to a biaketi bogabia on nam land but so we are not be camera nature magnify so I magnify yourself say we you be when you be a sign Ngẹgẹ then kwase samo no wakwa fa niema wo ye nyina na mokwem extra emra etiamra bibia wo ye bia wakwa obi ba photo na wo de abeto YouTube and I would dinner time and dear was a sam no. Okay, who just saw to me saw sana. I will send her Anam Dimu Besi. Maame Ngẹgẹ will say keep subscribing, follow on Facebook, like, comments, and also share. Macra.